postavili nekakvi mehanizmi koji će, ajde recimo, natjerati ljude koji ne rade dobro da rade bolje to. Iznad razine škole poduzetništva. Sad ne postoji nikakvi mehanizmi. Vi u svakoj školi imate ljude, to se ravnatelji žale, da imaju neke ljude za koje znaju da ne rade, ali praktički ne mogu ništa. Ne znam kako su vaše iskustva iz škola, imali ste sasvim sigurno izvrsne profesore, nastavnike koji su vas motivirali, imali ste neki koji baš nisu. Ali moje mišljenje je zapravo da tako nešto nametnuto, da to može nije niti potrebno, mislim, se ja sjećam toga iz srednje škole da su uvijek svi natjecali koja najbolja škola u gradu, što to nije nekako. Da, natjecali se koja najbolja škola u gradu, ali isto tako naravno da unutar neke škole postoji profesor koji radi 25 godina i za kojeg se zna da radi loše ili da radi katastrofalno, ali iz nekih privatnih ili jednostavno čisto lojalnosti, taj profesor i dalje iz godinu ostaje u toj školi, a sad bi možda, ako bi se ta kontrola i praćenje rada profesora podigla na veću razinu, bi možda neko kompetentan i nepristran mogao odlučivati o radu tog pojedinačnog profesora. Ili da sami akteri koji su uključeni u rad škole odluče glasanje tipa žele da taj profesor odluče. Pa da, ali tako stvari se nikad ne dogode. Osim na Pogledajte, do sad nismo imali nikakvih vanjskih nekakvih pokazatelja. Ovo bi trebalo pokrenuti. Jer što znači rezultati ako nema nikakve garancije da će itko povodom tih rezultata napraviti? Šta ako sad neki profesor dobije 5 godina za redom papir na koji mu piše da je najgore u Zagrebu podučio svoj razred u odnosu na ostale matematici, ako niko ne može garantirati da će taj profesor odgovarati za to što je nastavio? Pa dobro, ono što sami ste rekli, ono što na neki način pozitivan efekt ovog svega skupa je to da i oni neki profesori su se jako potrudili. Tu se radi naprosto o statusu, tu se radi o nekakvoj časti. Naprosto ne mogu dopustiti da moji učenici postižu loše rezultate nego mog kolege koji radi sami. Trudit ću se. To po meni je nekakav pozitivan efekt koji se događa u školi. Sad, što činiti sada nakon što se ustanovi da fakat kod nekog profesora 5 godina učenici za redom ostvaruju loše rezultate? Zapravo za sada ne postoji nikakve zakonske mogućnosti da se nekoga kazni zbog toga, ali postoje sasvim sigurno mogućnosti unutar škole da se s tim čovjekom razgovara, da se da dodatna podrška, ako on ne zna raditi, mu se pomogne da nauči raditi, ako nije motiviran da ga se pokuša motivirati, ako ne da se pošalje da ide u penciju. Ali u svakom slučaju nekakvi konkretni indikatori i pokazatelji moraju postati. Ovo je jedan od indikatora. Nije problem, nisi bio u početku pa ne znam kako se raspravu, ali se vežemo za ovu raspravu. Nije zapravo problem da kada se pokuša kvantificirati na neki način uvesti kriterije koji će rangirati rad profesora po nekakvim ujednačenim kriterijima, da nužno proizvodite rang liste i nužno proizvodite nekoga na dnu. Jer se onda isključivo fokusirati na to, dakle na profesora, i sami ste nam rekli, postoji tu cijeli širi niz faktora koji trebaju uračunati, dakle, koji su socijalne pozadine, učenici i slične stvari. Dakle, mislim, jednom kada se uvede taj kriterij fokusira isključivo na učinak pojedinog profesora, postoji opasnost da to postoji isključiv fokus i da se zapravo preko toga, te fiksacije na individualnom radnom učeniku, da se zaboravi šire sistemske implikacije Pa, ja mislim da ste vi sasvim u pravu. U tom svom razmišljenju radi se naprosto o tome da se ovdje ne radi o vrednovanju profesora. Ovdje na ovakvim ispitima se radi o vrednovanju učenika. Je li taj učenik ostvario dobar rezultat ili nije ostvario dobar rezultat? Sad kolega pita kako može biti, recimo da konkretno kod nekog profesora svi učenici ostvaruju lošiji rezultat, na primjer. Onda negdje pretpostavlja da to možda je posljedica toga da ti učenici nisu dobivali dovoljno dobru podršku u svom učenju od konkretnog profesora. Ali vi ste potpuno u pravu. Mi moramo postaviti pitanje što je to što određuje uspjeh učenika. Jer tu postoji cijeli niz mogućih faktora. Mislim sad ovako otvoreno govoreći, najjači faktori su zapravo sposobnosti. Nekakva inteligencija, i druga stvar je interes za učenje konkretnog predmeta. Imamo, kako kažem, različite
stvar. Netko je talentiran za jedno, netko je talentiran za drugo, možda netko nije talentiran za taj konkretno predmet, imamo teoriju multiple inteligencije, neki naprosto rješavaju bolje jedne, druge testove, postoje znači motivacijski faktor koji to utječe. Ono što se pokazuje, to sam već ovdje spominjao, da je jako povezano s uspjehom učenika, to je nekakav background, znači neka obitelj i neko okruženje iz kojeg on dolazi u školu. Imate situacije, recimo, ne znam, sad je dosta popularno to sa romskim familijama, jer negdje to tako negdje regulirati da oni dopuste svoje djeci da uopće idu u školu. Ono što hoću reći to je da u principu jako puno toga utječe na taj rezultat. Ono što bi bilo ključno sad otkriti, to je što čini učinkovitost jedne škole i vidjeti koji sve onda faktori utječu na rezultate djece, pa tek onda zaključivati u tome koliki je utjecaj učitelja. Znači, smisla da vedeš malo. Dakle, sad govorimo se rekli kao ono što smatram presudnim faktorom je individualna talentiranost ili interes, a s druge strane onda ovo pitanje u smislu određene inercije socijalne reprodukcije. Dakle, ne postoji u smislu da su, ono što ste sami naveli, djeca visoko obrazovanih obitelji, da je bitno veća prolaznost. Uspješni su obrazovanja. Mislim, postoji tu cijeli niz kritičke literature, u smislu kritičke sociologije obrazovanja, koja je zapravo pokazala do koje mjere visoko obrazovne institucije još uvijek funkcioniraju primarno kao institucije socijalne reprodukcije, klasne reprodukcije. Dakle, u tom smislu, činjenica da neko nije talentiran za nešto, često da neko zaključi da nešto nije za njega, je bitan moment nekog vrsta unutarnjeg samoisključivanja, mislim, to su te analize kao dokazati i pokazale. Dakle, u tom smislu, ako se isključio taj fokus na pitanje opet pojedinačnog učenika, postoji zašto individualni talent, opet treba postoji pitanje zašto su zbog slučaja da su djeca iz ovog socijalnog miljeja uvijek u pravilu statistički talentirani za ovaj tip tematskog polja koji vodi prema visokom obrazovanju, a tobože djeca iz nižih društvenih slojeva statistički se pokazuje kao ispadaju ne manje talentirani za ne znam. To govorimo o nekakvom raslojavanju, jer... Pa ne mislim da govorim sad, recimo, cijeli kritički projekt o Bourdieu i sličnih analiza. Dakle, ja mislim naprosto da ako se govori o individualnom obrazovanju, o individualnom talentu, da to nije rješenje, nego da je to samo reformacija pitanja. To govorio prije. Dobro, ok, ja nisam čuo. Činjenica da postoji individualne razlike među ljudima, da neki ljudi kako više vole ovo, drugi više vole ono i tako. Prosto, na tragu toga, vi ste rekli to da djeca bogatih roditelja u istraživanju već u trećem osnovne pokazuju bolje zadatke, bolje rezultate u školi. I mislim, budući da je to evidentno odbačaj sustava totalni, mislim, nije li nelogično krpati ruku na srednjoj školi, kada je reći? A u tome je stvar. Totalno gotova. Mislim, je li takav, mislim, postoji to ide još? Ovako, samo jednu priču ću prepričati koju mi je ispričao. Čovjek se zove se još Pasi Salden i bio je konsultant Svjetske banke u Zagrebu i bio je izvrstan i meni baš jako puno pomogao oko tog razvoja Finac. Finska je posebno zanimljiva zemlja, ona je u 60. godinama bila po tom svom nekakvom ekonomskom razvoju na razini Jugoslavije. Oni su bili tamo negdje na periferiji Europe, Monty Pythonovci su se smijavali na račun Finske. Oni su danas najpropulzivniji, jedna od najpropulzivnijih ekonomija u svijetu, a u svim međunarodnim usporednim ispitivanjima imaju najbolje obrazovanje u svijetu.